Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ADF yo muri Uganda yishe abantu byibura 12 ejo kuwa gatatu muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru. Abarwanyi bateye imidugudu 3 muri teritwari ya Beni nkuko Kinose Katuro, perezida w'umuryango wa Societe Civile Mamove yabivuze. Uyu yagize ati abantu 2 biciwe mu mudugudu wa Mangazi Kasongo, 5 Imatadibe n'abandi 5 Imamove. Muri abo bishwe n'abagabye igitero banasahuye amazu harimo umukuru w'umudugudu w'Imatadibe nk'uko umuyobozi w'Imamove Charles Endukadi abivuga. Ubwo bwicanyi bwabaye kuri wa gatatu buje mu gihe perezida wa Kongo yarahiye ko atazagira ibiganiro n'igihugu gituranye cy'u Rwanda kubijyanye n'iyi ntambara. Hari mu nama yagiranye n'abadiplomate. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika The Associated Press bivuga ko igitero cyo mu ntara ya Kivu ya ruguru cyagabwe n'umutwe wa Allied Democratic Forces ADF wo muri Uganda. Byemezwa ko ufite uhuriye n'umutwe w'intagondwa za Kisilamu. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kuri wa gatatu yasubiyemo ibyo akunda kuvuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bashyigikiwe n'u Rwanda, kandi yavuze ko ashobora kutazajyana ibiganiro n'umuyobozi w'u Rwanda Paul Kagame kuri icyo kibazo. ONU n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu nabo bavuze ko abo barwanyi babona inkunga y'u Rwanda. Ibi u Rwanda rwagiye rubihakana. Hashize imyaka hafi 30 uburasirazuba bwa Kongo bwibasiwe n'imitwe y'abanyarugomo, mu gihe imitwe irenga 120 irwanira ubutegetsi, ubutaka n'umutungo kamere, indi nayo igerageza kurwana ku baturage. Mu Rwanda ejo wari umunsi wa gatatu w'urubanza rw'abagabo 18 baregwa ibyaha by'ica rubozo muri gereza ya Nyakiriba ku Gisenyi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Mu baburana imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ku isonga hari Kayumba Innocent wahoze ari umuyobozi wa gereza ya Nyakiriba. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye. Mu bahakana ibyaha ku isonga hari Innocent Kayumba wari umukuru w'iyo gereza uvuga ko yakorewe akagambane. Bwana Kayumba niwe ufatwa nka kizigenza w'itsinda. Akinjira mu cyumba cy'urukiko yahise ahabwa umwanya yiregura ku kirego cy'ubushinjacyaha. Bumurega ko mu mwaka wa 2019 yakandagiye ku mutwe umufungwa Jean Marie Vianney Nzeyimana nyuma yo kumukubita ategeka bagenzi be baramukubita bimuviramo urupfu. Yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ko ikirego cy'ubushinjacyaha ari ubugambanyi bwateguwe na bamwe mu bafungwa. Yavuze ko ku matariki yaregwaho gukora icyaha yari Kigali mu nama, akibaza uburyo yakora icyaha adahari. Yavuze ko abamushinja batagombye kwitwa batangabuhamya kubwe n'abatanga binyoma. Kayumba yavuze ko hari umugambi mubisha kandi mugari wateguwe n'itsinda ry'abafungwa riri imbere muri gereza yayoboraga ndetse n'irindi tsinda ry'abafunguwe barangije ibihano byabo. Yavuze ko iryo tsinda riyobowe n'uwitwa Munyurangabo. Nawe yagarutse kuri muganga Theoneste Niyitegeka ko ari umwe mu bagize itsinda ryamucuriye ibyaha. Yanavuzemo Kapiteni Isidore Bwanakweri wahoze mu ngabo zo ku butegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yavuze ko muri gereza hajyaga haba ibikorwa byo kugira ngo umutwe wa FDLR ushakemo abayoboke. Kuri Kayumba urwego rw'amagereza mu Rwanda RCS rwarinjiriwe. Ubushinjacyaha nabwo bugwa mu mutego wo kudashishoza mu byaha bumurega. Avuga ko iyo asomye ikirego cy'umushinjacyaha birushaho kumutera ubwoba kuko hari abavuga ko nyakwigendera Nzeyimana yapfuye nyuma yo kumukubita inkoni 100. Ku mufungwa Semahane abatangabuhamya bemeza ko Kayumba yari yaramuhaye inshingano zo guca inkoni ku munsi. Uregwa kibaza kuri iryo shyambizo nkoni zacibwagamo, akanibaza niba abashinzwe ibidukikije batari butanga ikirego. Urukiko rwamwibukije ko agomba kwibanda ku kirego kimurega urupfu rwa Nzeyimana n'uburyo yapfuyemo. Kayumba yavuze ko uwayoboraga ibitaro bya Gisenyi atari umuganga wo kwizerwa kuko ari umupolisi watijwe Minisiteri y'Ubuzima atabifitiye ububasha. Agasanga nta bubasha uwo yari afite bwo kuvuguruza raporo ya muganga yagaragaje icyateye urupfu rwa nyakwigendera. Yavuze ko kubwe abaganga bo mu bitaro bya Gisenyi bavuguruzanyije ku cyateye urupfu rwa Nzeyimana bagombye gukurikiranwa n'amategeko bakabiryozwa. Kucyo Kayumba yita akagambane kamukorewe aniko mu rwego rw'amagereza yakoreraga. Yavuze ko urwego RCS rwakoze amaperereza muri gereza gusa. Kuri Kayumba RCS yarinjiriwe kandi aho byerekeza Imana yonyine niyihazi. Yavuze ko n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwakoze icyo yise kugendera muri icyo kigare mu kumuhimbira ibyaha. Yiyongereye kuri Uwayezu nawe wumvikana avuga ko ababahimbira ibyaha bagamije gusiga icyasha isura y'igihugu kandi ari n'abanzi bacyo. Bamwe bakibaza ukuntu urwego bakoreraga n'urwego rw'ubugenzacyaha bahindukira bakanga igihugu.
Ubushinjacyaha buvuga ko mu gihe Kayumba yimurirwaga muri gereza ya Nyarugenge yagarukaga i Nyakiriba kuhafata abafungwa yabaga aziho ubukerebutsi mu kwica urubozo bagenzi babo akabimurira aho yayoboraga. Ibo umucamanza ukuriye inteko iburanisha yamusabye kugira icyo abivugaho, yavuze ko atakoreraga mu kirwa kiri mu nyanja cyonyine kandi ko gereza ya Nyarugenge iri mu marembo ya Kigali, bityo ko nta kibi yari kuhakorera ntikimenyekane. Umunyamategeko umwunganira Ziyada Mukansanga yabwiye urukiko ko mu bushishozi bwarwo rwazashingira ku ngingo z'amategeko arebana n'itangwa ry'ibimenyetso mu manza z'inshinjabyaha rukabona ko nta bumenyi abashinja Kayumba bafite ku bijyanye n'ikiburanwa. Yasabye ko raporo yakozwe na muganga Oreste Nduwayezu yateshwa agaciro kuko ivuga gusa ko Nzeyimana yageze mu bitaro yapfuye. Uruhande rwa Kayumba rwemeza ko yishwe n'umusonga nk'uko bigaragara mu cyemezo cya muganga Pascal Kasereka Kaposo. Ubushinjacyaha bwasabye ko nibiba ngombwa abo baganga bavuguruzanyije bazatumizwa. Umufungwa muri urubanza yavuze uko bakubitwaga muri gereza. Uwihoreye Sylvestre avuga ko abafungwa babakuraga mu yandi magereza bakabakirana Nyakiriba mu kiswe Kosura. Yemejwe ko ari gahunda yari yaratangijwe na Kayumba. Yavuze ko yakubitanywe na nyakwigendera barangije babinika mu mazi nk'umuhango w'umubatizo muri Yorodani. Yashinje imbona nkubone Uwayezu Auguste wari umuyobozi wungirije n'abandi bacunga gereza ndetse n'abafungwa bagenzi be uruhare mu ikubitwa rya Emmanuel Ndagijimana wahamugariye. Avuga ko abayobozi bagereza barangajwe imbere na Uwayezu bahuraguye Ndagijimana bamaze kunanirwa basimburwa n'abandi bafungwa barimo Kimwanga. Urukiko rwamubajije iby'inkoni Semahane yajyaga guca zo gukubita abafungwa. Uwihoreye yemeje ko ibyo byabayeho kandi ko inshingano yari yarazihawe na Kayumba Innocent. Umucamanza yasabye bahafungiwe bari gukurikirana urubanza kudakomeza kugaragaza amarangamutima kuko hari abireguraga barangije ibihano byabo bakazunguza umutwe nk'ikimenyetso cyo kutemeranya cyangwa kwemeranya n'ibivugwa. N'abaturage baba baturutse imihanda yose barimo n'abanyakigali. Uwihoreye yabwiye urukiko ko yishinganisha ku byo yavuze kuko bishobora kumugiraho ingaruka. Yasabye ko niba hari uwo yakomerekeje yakwihangana kuko ukuri kugomba kujya ahagaragara. Undi mufungwa witwa Abuba yashinje byinshi Emmanuel wari ukuriye abafungwa ko yamusabye kwica mugenzi we Gasigwa Damien akabyanga nyuma akazabihanirwa muri kasho ya gereza. Yavuze ko byinshi ari we wicishije mugenzi we muteye tournevis yo mu gituza. Arabarangije ibihano byabo na bamwe mu banyamategeko bagiye bagungana na Kayumba basuye abo bunganira muri gereza nta numwe umucira karu rutega. Iburanisha rirangiye Kayumba yasohotse mu rukiko yegera abanyamakuru mwijwi ryuje uburakari ahazunguza urutoki ati iki gihugu twakimeneye amaraso ntigiteze kuzafatwa na YouTube. Ahita yikubura asubira mu rukiko. Iburanisha rizakomeza mu cyumweru gitaha. Bagira ubusajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi abagore batahutse mu ntara ya Muyinga bavuye mu buhungiro baravuga ko bugarijwe n'ibibazo byo guharikwa, gutandukana nabo bashakanye n'ubukene. Abenshi biganje muri komine Giteranyi. Inkuru y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Bamwe muri abo bakenyezi baheruka guhunguka mu makomine amwe yo muri iyo ntara ya Muyinga hari abavuga ko bugarijwe n'ingeso yo kurenga ibigo kuko nabo bari bubakanye bakiri mu buhungiro. Tuyisenge Claudine wo ku mutumba Hagakoni wa zone Tura komine n'Igiteranyi numwe mu bafise ico kibazo. Uyu mukenyezi w'imyaka 40 avuga ko bamaze guhunguka bavuye mu gihugu ca Kenya mu ikambi y'Ikakuma umugabo yahise amutana abana batatu babyaranye yirongorera uwundi. Tugeze muri 2021 tubona ubuzima burahindaguritse ndose umwana ugira gatatu. Hanyuma bona ibyo biro bitanu ku kwezi ni hatari. Ndavuga ati je kweri ubuzima sibwo. Umugabo acarampinduka acatora uwundi mugore. Mu ntwaro muri komine Giteranyi bemeza ko hari abagabo baheba abakenyezi babo na cyane ku ruhande rw'abahunguka. Umufasoni Nduwayezu Floride akavuga ko ku ruhande rw'abajejwe intwaro bafasha mu buryo butandukanye ingo zibitura. Ubwa mbere iyo batwituye cyo tuma ko uwo mugabo hanyuma tukamubaza impamvu tuma bavana kandi ubwa mbere mu buhungiro bari kumwe.
hari igihe usanga rero hariho ibitandukanye badushikiriza nk'ubu dufate niba badahurije gusangira ibyo babatekereye umwe akagomba kugera utwiwundi utwiwe nk'abaje intwaro tuca tugerageza kugira ngo tubere ukuntu bashobora gusabikanya. Ico kibazo kirazwi no ku ruhande rw'amashirahamwe haranira agateka k'abakenyezi akorera ngaho muri komine Giteranyi. Mw'ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse Afrabu mu mpfunyapfunyo y'igifaransa bakavuga ko abo bagabo babahagurukiye. Sinzobakwira Izayi aserukira ishirahamwe Afrabu muri komine Giteranyi. Ukekwerekana ingorane yateje umugore kandi turashima abatwara ku mitumba barabidufasha twakazamo abategeka bakabidufasha umuntu wose ikibazo twagikuriye hasi twabashengeza bakabapfunga mbere bakabaca ni hadabu ya leta. Rero gacha bituma abantu rero kugeza ubu bagira ico batinya naho bidahera gose tubona ko bizabiroroha buke buke. Si ikibazo cyo guhunguka conyene gihanze abakenyezi baheruka guhunguka muri iyo ntara yo mu buraruko bw'u Burundi. Abo mu makomine ya Sogwe, Muyinga na Giteranyi bavuga ko imiryango yabo yugarijwe na kigoyi. Aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tugishika baraduhaye ibigori ubureta ivyangombwa nkuko twari dupokera n'amahera barayadukweri agafashanyo baduhaye ego karadufashije tugishika muga nta misi twakamaranye ko twari dufise vyinshi vyo gukora. Bosaba yuko bosubira akadukubitirako kuko nk'utwo baduhaye mw'iyo myaka twaraheze. Edusaba badufashe nyene umuntu aronke kiri n'akafaranga umuntu yokwifashisha kugira ngo arabe nako uyo muntu yokwingunganya nyene. Abajeje intwaro mu makomine yo mu ntara ya Muyinga basaba bahungutse kutaguma bateza amaboko. Basaba abo barongoye kuja mu mashirahamwe bakijukira ibikorwa byo kwiteza imbere. Jumene Badende ni umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine Muyinga. Twebwe nk'abajeje intwaro icambere cyo umuntu aje muri komine ya Muyinga uko tubafasha ivyo umurundi wese ari kwiba n'amategeko turabibaronsa turanabahimiriza icyo tubafasha tubahimiriza kuja mu mashirahamwe nyene abatwikira ibibazo bitandukanye turaheza tukabafasha n'ingoga. Abo bakenyezi bo mu makomine ya Giteranyi, Muyinga na Gasogwe y'intara ya Muyinga bahungutse gushika mu mwaka wa 2022 ushire wa 2023 nabari bahungiye mu bihugu bya Tanzania, Uganda n'u Rwanda. Icegeranyo c'ishami rya ONU gitaye impunzi kw'isi co igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 cerekanye ko intara ya Muyinga iza mu kibanza ca gatatu mu zifise abahungutse benshi kuva mu mwaka wa 2017. Abari bamaze guhunguka ico gihe bakaba bagera ku 33,786 ku butaka bwose bw'u Burundi. Ico cegeranyo ca HCR cerekana ko abarundi bahungutse bavuye mu bihugu bibanye muri ico kiringo bari bihumba 204,201. Muri abo abakenyezi bakaba baharugwa kuri 52%. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ejo bundi ku cyumweru no kuwa mbere hashize abakuru b'ibihugu bya Afrika n'Ubutaliyani bashoje inama yabo ya mbere na mbere i Roma. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yasabye umubano uvuguruye. Yavuze ko guverinoma ye yageneye Afrika inkunga ya mbere na mbere y'amadolari miliyoni